Ilocano Love Drama Stories. Ay napo, imburantis mo tintineda sa ramakan. Apay! Kanan ayat ti tao dayta? Ah. Baboy kaya, wano aso apakanam ti kasta. Kat anyang ruti sa pulam, bak nang kaya. Buisit kakit di bakit? Na, anya? Oh, nya, nagalasin ti kasta pa nagsasaong kanyak na inam. Siyak ti mang pakpakan kan ka, siyak ti inam, siyak ti nang padakal kan ka, ita. Di nakpay respetuan? Sumartan ka man! Di ka agbayan nga agraraman taagin inakalaan! Anya? Da! Ha? Ay ko. Lablabos kan. Abi nagtugpa ka ha? Apay, napaisuan ka itim bagak? Sumardag ka na. Saan ka pinadakal tak nabastusin naklaan? Uray baliktadang tilubong. Saan na malibak asyak tinang tagibi nang padakalgad ka? Ado arikat ko kan ka. Agyaman ka ta saan nakadda ka sa tao. Isa pinadakal ka. Jak kinid daw ti panang padakkel mo kanyak. Tapno tumpain naklaan. JR! Hoy! Kasasarit! JR! Agsubli ka! Oh, ay, dyan. Oh, Diyos ko. Payakas to'y tinagpanagan ti amin. Oh. Amo ti amin nga kasano ti kapatid ni JR kanyak. Impos ti biyag ko para kankwan ah. Anyat nagkuranga kiti anak ko. Tapno pasakit anak akastoy. Dahiti ka diti supapak ti amin, Diyos ko. Sino nga tama dito bigbigat ng malatyo? Mabitlaang, umayan! Naimbag nga oras mo, Donna. Kastama, Trico. Anya ti, may paikukan ka. Nangidawasak lang iti si Dainyo kan JR. Nasapak namin na nagapo Jelly. So ngayon lang kay matan. Ah? Kinumplito pa yun para iti kusina yo kan abastoy asida naging ganyo baga. Ni, kunang asidaan laang tiin daw asmo. Nagadumutin day tabit-bit mo. Basit lang na ito eh. Ay, nariko. Saan matanas ka? Ngaramay dam ti kastoy. Kababayin pa'y kadin kan ka. Saan na kami napampanunutan ni ti anak ko? Pakaragsakak timang tulong kada kayo. Sapay ko ma. Tadi mo pagkadkidan ti sang kabasita may tultulong ko kada kayo. Ay, mababainak ngaminan. Nagadun din na itulong mo kada kami iti anak ko. Tunggal ag kasapulan nak. Sikati sa sitgak. Diyak kaya ta panunutam, ama ng gundawayak. Iti ka ano man. Diyak pulos pinanunod na ita. Amumat no kasano ti kinapatid mo kanya. Agin hindi kayo kailangan kat kasapulan at talaga tim ay edad na. JR! Oh, saan kat din? Ay, tatari ko. Iba tayo amin ng dagita ay matyo. Kasapulan mi dagita. JR! Agadong arte. Wala nang araw din makan na. Ay na, pasensya ka lang kuman iti panagsasaot anak ko Rico. Sigo din nga mo ti ugali ni JR. Isungawan rumbang ngikidawa mi ti dispensar. Maawatak doon. Nasa apa kay may dito balay baw. Tabumulod nakla ko mo iti 5 pisos mao tanay agoy uyot ni tatang baw. Ngam di kamot na danaw. Nasapak namin na rin mo ritay nanang. Ay, kaslam mo kuno sa dino tinapanam. Kuha nanang. Ay sus anak ko. Nabayagan anag sina kayo iti asawam. Nasurukan asa nga pulo atawan. Kanawan mo't anak yo. Nanang. Damot pundar mo. Ay, hapo anak ko aya. Asino ngay, tikatin na ko nay mo tung palbiag. Nagkasar kami kan Susan, nanang. Ambo, ngumsimurot mo titi sa bali alalaki. Katsipod idin saan na nagpakpakita pa'y. Nanang. Saan mo nga mo, no? Si Bipiag pa'y day jay, uno saan ay. Saan ko nga mo, nanang? Mariribo ka nak. Kan may sa, aging kaita. Di mo pa'y mula na pagtinag ni Donna. Ay kasano day ta? Ay, Da kami ti madanagan kan tatangbaw. Lakay kan bakit kami. Saan ni man laka di makita mo no ada apo kumegan ka. Kwa, saan ko mata mabalin na pilitan ni Donna, nanang? Iti day nga edad mo, ada kuman mga awag kan kay ti dade, wano papang.
Tadi kay mo't nadan iti anak iti day di asawam. No nang asawa ka kumamanan, di ada kumamantay anak yaw. Ni doon na lang ti nagpidikan ti pusok nanang. Amuy mo ti pakasaritaan ti biyag mi kan susan. Awon, amo. Tapinikot na ka iti day di asuk. Day di ko nakano na tayag. Saan napilitan ka nang ikalay sa ko anak. Ni doon na ti damo nga ayat ko nanang. Damo magayam, gabapay. Di kay man lang karelasyon mal. Imbagak matiriknak king kuana kadagituhin. Kan may sasigod mat. So ngay tatanaway ako na kahit kung ituloy ti mangipatag kan mangayat king kuana. Ay, jaka mo kan ka. Ngaman niya nga rod, biyag mo day ta. Ipasnak mo nga arman Ay, apo. Amok, matkit di nga orean niya pa iti bagbagak. Dinakmat ladang benggad. Sakit. At damot basbastos di anak ni Donna. Agaso, nasabat ko tinaminsan. Kumusta kan barok ko na naglibikit day? Nanang? Ay, limbalak yan nagliblib nga bala, no ayos lang kan ka, akas di tagbalin na suman mo. Adda kan ka day tariko. Kwa ngamin nanang, Ngala, mangkot ka kit din ni Bulbuludo kalimagasaw. Tanay, kalkalan ni tatang mo, kasi may. Anak, amok, sakit tinaka mo kanyak. Gapoy ti panang tungpakkan ka, hindi kalman. Naramid kumit day jay, gapo takayat ko nga ilintag ti madi, nga ugalim. Kilo ti aramid ko. Ket sika tinalintag saan ka di? Anak, ibagkamano niya't nagkurangakan ka? Apay akasta ka. Anya lang unay ti basol ko nga ikarkarok. Takas ti tir aramidem kanyak. Ibagaman, tap na ilintag ko anak ko. Sa anak man a perpekto nga inangam aramidag mati amin para kan ka ti amok. Drama? Sa anak nagdram-drama, JR. Pudno amin nga ibagpagak. Kabalak nagsakripisyo para kan ka. Uray pa'y kaipapanan nga isakripisyo ti bukod ko apagragsakan. Nukas nga rod. Sung batam tinabayagan na sa lasarod sudak ken ka. Asino dagiti pudno adadakkel ko. Aha? Makitam. Saan ka makasumpat? Ngamin, managing bubukod ka. Diyak lang ko man nagdamdamag. Tamok mo't lang at di naksumbatan. JR! Mabitlaan! Ibatanak. JR, anak. Sanak nga anak! Sanak nga anak, tampon naklaan. Siguro, kinidnap nak idi. Ket inyadayo nak kadagiti pudpudno adadakkel ko. Takayat nak atagi ko en. Sana pudno dayta. Napatid ka kanyak, JR. Iso asa na masapul ang maamuham ti pudno. Diyak kayat. Anakarkaro ang mariribok ti piyag mo. Basta ti amok, ipatpatag ka unay. Magim lang tinapatagkan ka. Iso na say-saya at lang, nudya ako nagpakpakita kung kahit ka anuman. JR, di nakpanawan anak ko. JR! Maguna, lukatam ko mara ito'y. Pahinga ta. Itay pa'y ngagtuk-tuk-tukak. Hindi naman lalo katahan tari daw. Kanya ka tanti mapaspasamak king kuana di taonag. Saan ba ito nakakandado di terwar? So sigurado, nagtataw di taonag. Tuna, lukatam ko mara ito eh. Ay, araw. Nay. Awan sa tita udita, saan ko matanakit kita ni Dona? Kasta ka di tata? Saan ko lang amo amangan no agurigor matkit na iwanuan niya. Ti anak na ni JR. Ay, saan ko matanakit kita no simang putain? Kaslamat agbinbinog kaw da idikan man. Aya? Ang damat nga may barbarong bado dyan anak na. Gilamaas siya na ni tinana. Ay, huwag nga rod. Sige man tata. Padasig man yung tagtuktok. Mala. Barang adda ni Dona di taunag. Agyaman naktalino katamad lang tari daw. Oh, payakas na tilangam.
Kapoy alam limtag dagiti matam. Awan anyaman na daytoy. Kahit ko tiyang may sari ko. Iso ano mabalin, panawan na ko ma. Amok nga taparikot mo. Isuasa na mabali na panawang kalatan. Ibagam kanyak no niya ti mapaspasamak. Parikot ko lang daytoy. Diyak kaya ta mairaman ti uray asino. Iso pa nga asin, pumanaw kan. Diyak mat lang makait na no pumanawak akas na itsuram. Ambumat nga iateng kao na yunay. Nakasaganak lata at tumulong king kahit anyaman apakarikutam. Rico, Ni ka di man ng JR, ti makagapo. Isu alimlim dagdag iti matam. Kahit mo nakasaritak ti anak. saan? Sana na masapol. Agyaman naklangan. Diyak kaya't nga damanan masao kanyak ti anak ko. Talaga ka di adinak pa ilang mapakawan aging gaita. Nabayagan na nagsina kami kan Susan. Kas pagamamad, simurot iti sa bali a lalaki. Rico, Aging ka kadiita kat san mo pa ilang apat dyan, apinikot naklang ni Susan. napalabas ang dayjay. Wan, ngam naunday man apanawan din napalabas. Sana nagbalit manakit ko king ka. Rico, Pasublinta kumadag iti nagupad kay nahita. Gaputa kahit katulungan ita nyaman na kanito akasapulam ti kabinadang. Agur oraking ka doon na. Kas may isang ama ni JR. diyak kaya't amang namnama ka, iti awan. Napatid ka kanyak. Ngam kaya't kung ay pamaysa ti amin iti anak ko. Tamani po dimtan ni Jerry ti piyak ko. Isulangan ti nagtayikan ti lubong ko. Kat no maumakan. Apay di kagayat iti sabali. No kahit ko ti sumapol iti sa bali, hindi pa ila kuma. Ngam sikat ti nakaitalimang iti posok doon na. Umanugot ka kuman. Saan? Saan na mabalin? Uray nagsina kayon kin Susan, asawang pailaan, iti imatang ti tao kin Diyos. Doon na. Adamat basol ko. Tay manugot ak iti nagpaikot kan ka. Biktima talang ti sana nasaya tapas pasamak. Ngam saan pa'y anala daw ti amin. Babalin tamanin abaliwan abuklen dagiti arapap. Hello, Nelia. Nakasaritak. Ngaming kanto ko mapasyaran ti kayim mo, kaasimat. Gapo iti anak na. Nasaysayat no kasarita ma mismo. Tap na isun ti mangibagaking ka. Oh, sige. Agyaman na kiti awag mo. Uwan man. Dawa asam labas sitin ti kayim mo. Sige. Bye. No apay adi malipatan ni Dona tinapasamak. Ipilit na latangin ang lilaw ko. San ang mamati a pinikot nak ni Susana. Nakurang lang basit a 20 atawan tinapalabas. Dakkel ni JR abo nga ti panakailawan mi. Sakbay kayong kapilitan ti kasarmi kan Susana. No apay jak na ilaban iti tayo na at may kanto na. Nabilag ti ama ni Susana. Kat saan ko akaya ta may ramraman ti pamilya na pagkaramiran ta iti dakas. Anya launay aya ti pakarelibo kab anak ko. Dagiti aginado na kan JR na lang. Apay. Siguro panawanan tap numaman yung matinabayagan na palimad. Ni, palimod nga anya. Di may papan kan JR. Anya dayta. Siyak ti amana na. Anya. Kasano na pasamak ti kastakot. Imbaga na alinoko ti lalaki anab-abo na hindi pimanaw di ti lugar tayo. Kalpasan na di pa nagsinayaw apinikot na ka ni Susan. San apod no day tananang. Sakbay ting kapilitan na kasarmi kan Susan. Adala pasama kada kami kindona. Kat ni JR ti bunga. Anya. Wala nang. Ginura na kidi ni Dona. Gapu tapat yan na launay nginalilaw ko. At ilang tayaw na ti inalmanak. Matlagayam.
Nabayagan na nagpukaw ni Susan. Ulpod no, nagkasal kayo. Lumarig na, nawaswasan da ijay. Ngam iti imatang dita ko yung Diyos nanang. Agasawa kami pailaan. Kat day tati sana pangayatan ni Dona ngagtin na kami. Anya nga ron itati plano. Ay, ituloy ko idatulungan nanang. Alakit si Kalata. Uray anyat ibagbagak no saan mo akayat. Awan maramidak. Adakin ka amang itag. San kay madanagan nanang? Patsik amalunag tumot lang tirik na dito na. Kat awatan namot lang ti Jacking Kwana. Asilpuan mi tinagupad akalman. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno nga kami patangatang. Kunaklakit din no niya ti mapaspasamak kan ka. Nagdanda ka nagmalmalam. Nang runak at di ka simrak iti trabaho. Pasensya ka na kumanelya. Saan ka nakatulong kan ka? Okay laeng. Awan anyaman na. Anya ngamin tinapasama. Oray na niya tararamidak. Kagura naklata ni JR. Panagrik na kat nagdakasak na ina. Amom asaan apod no dayta. Amok tinaglablabasam. Iso mabalin ka di? Di kagsaw iti kasta. Kasano na panawan na kamay mambinsan ti anak ko. Anya lang ti pagbampanagan ti biyak ko. Dona. Diyak ka ba ilan, Nelia? Amok ngamin adyak may paay iti anak ko. Tigid-gidawan na. Kaya't na amamuhan no asino ti pudpud no atadakkel na. Panak adyak amo no kasano asong batak. Bastos kit di ti anak mo. Ay, huston. Diyak kahit adang ganday tangay pagpagam. Talagamot. Bastos. Di na pampanunutan ti kinasayaat mo kankwana. Ti kinaimbag mo nga ina kankwana. Anya pa lang ti sapulan na kat nagsayaat kamat nga ina. Anya ka di ti aramidat, Nelia. Ay, may salang ti solusyon dayta. Anya ti kayat mo asawan. Ibagamon ti pudno maipapanitikin na tao ni JR. Anya? Amumot adyak ka ba ulan nga ramidan dayta. Ang mga nod-adan akaguranak. Kat agnanayonan apanawan kan adaywanak. Anya nga roti kayat mo? Bye-bye am, apag panunutan na ka iti saan anasayaat? Ay, sana mabalin ti kasta. Ibagamon ani Rico ti amana. Rico, anak. Papaayaban na ka ni Manong mo Amerto. Eh, apay ka nun nanang? Adan sayab abulakan ka. Ha? Adda ka trabahuan ni ipag mo Merli, nakadwa nasib mangpot. Napintas ka no abalasang dayjay. Iso napanunot na ayam amukan ka. Barang na makaasawa ka matay. Ay, ni Manong nga talaga. Kat day talang ti mayoy ba kanya? Kasi nga malatiw kayo? Kaya't na nga rod ayam amukan ka jay balasang. Sigurado ka no ang maguston dayjay tanapintas. Napudaw, natayag kan siksi. Ha? Sana jay ta. At dapay adal na. Agbagay kayo launay. Nanang? Ay, oh my God. Ang mga no pumanawon dayay, no kapoy-kapoy ka. Sirpatan matin. Bakit no sirpatan ti sa balay? Ay, imbaga kumaten. No mga asawa akmanin. May salang ti kahit kong asawahan. Ay, nito ka naman na, hindi bagbagam. Kasta ka de. Ay, unay ka matin. At panunot ka man, Rico. Say-sayangam lang ta kinatara akim. Gapot ka uuray mo iti dayja at ka na. Awan mauray mo kankwanaan. Ano kaya't nakakuma, idi pa'y laang Idi pa'y lakuma na kisinugyan kan ka. Amo na mo tinapasamak ka na kayo kan Susan. Awan anyaman na, nanang. Naragsaka ko na. Basta nawaya ko masidag kan tumulong kankwana. Isuda nga gina. Diyak amukan ka. Nawin ko na mga apukok ni JR. Amo na nga raw. Awan tupay day tayo na no kasaritak. Awan sursuro na.
Nelia, tulungan na kumamang sapol ni JR. Manungal dawin asa na si Mangpet. Anya? Matanangan ako na yan. Ang mga nanyaman din napasamak na. Anya ka kati. Saan man gamin atila pampanunutam? Inawagam ka din dagiti gagayam na. Wan, gamsaan da nga mo ti ayan na. Ay, unay lakit linday dyan nga ubing. Nagnapanan na nga tan. Amok akagoranak ti anak ko. Sigurado akayat nakapapasan. Nukas tamot laeng. Baybay amon. Anya? Talagamot. Baybay amon Total. Kasdawan mat lang ti sirsirbim kan kuana. Bayam ngagnakam. Amumat, asaan ang mabalin abay-bayak. Sa bali ti panagpampanunot ni JR. Kasanunot ti bawgi na ti pagipapasan na. Hala nga rod. Padasam pa yung awagan dagiti daduma agagayam na. Siyak ti umawag kini JR. Barang nasumbatan na. Rico, busy ka kade? Saan mat, apay? Agpatulong kami man kan ka. Oh, anya da niya? Ni JR, manungal daw asan asim Mangpet. Anya? San ama kontak ni Donna? Ang ulitak ti mang kontak kan kuana. San na asong-songbatan ti awag ko itay? Kasta ka di? Please, madandanagan na una yan ni Donna. Sana makaturturog kan makapangpangan. Ang mga sakit-kit ni. Sige, patasak ti mapanagsaludsod ka na kita maamo ka gagayam na. Ay, sige man, Rico. Hala, kastapay nga, Rod. Bye. Papanamanan. Ako ay mawag kanyak din nilya, nanang. Anya mo timbaga da agayam ni Donna. Mapugpukaw ka no, ti anak ko. Anya? Tulong nga kita ngagbiro. Ay, pang sa pulab kumangay. Ay sus, sa bali man na parikot daitaan. Saan ko akay ta may sagmak ni JR? Ken, sana mabalin na baybay aklatan. Isu kasi tinakunak. Ure anyat ibagbagami no saan ka matla adumdungag. Awan anyaman na kan ka. Ala, awan sirbi na nga ron. Makamuka. Napatiglaon ay kanyak na kita agina, nanang. Ngam, napatig ka kadimot ka nakwada. Alaman. Awanan niyaman na nukastaman. Di napatig kat matultulungak ida kunakmanin. Nang rulay ti anak ni Donna kunakmanen. Nagbastos nga ubeng. Numakisarita man, awan as-asin na. Awan daydayaw na. Nalawag timbaga jay anak mo. Saan mon asapulen ta mga sawa ka nun? Nagubing pa lang ni JR. Saan ang mabalin ang mga sawan? Sa pulag, katyawid ko di anak ko. Anya ka dito na? Impakitan ti anak mo. Nga ura niya pa'y ti aramidam. Di na kan pagan ano nga inana. Isabay pa'y aramtag nagam. Imposible nga awan to Apolos ti pakasapulan na kan ka. Sigurado nga umasidag to day jay. Uray kita Nupod no ti imbaga na Tama nga matkit din no kas jay laang ti imbaga na. Tapnusan mo na sapulan pa'y. Ngamjak mo't mabalin abay-bayan latan di anak ko nilya. Saan ka nagkurang iti anak mo? Talaga kit di ngawan utang na anay pag-anakam. Iswaday jay. Pimanaw akas lawan anyaman na. Baybayan pa lang. Parang agnakam. Nelia, anyaman ter aramidin na pa ng pasakit kanyak. Maibturak. Kaputa na patag ti anak ko. Donna, nung atay ka mo niti may kaduagon taway ni Rico. Kat silpan yun, tinagupad akalman nyo. Saan nga ta nasaysaya at tikas na? Tapnada kadum amang binor iti madi nga ugali ti anak nyo. Nelia, Awatem ko man tinapasamak. Kan nagkarkarimat. Adi na nagayatan at talaga tinapasamak idi kadakwada kan Susan. Kas makita mo kat. Pimanaw ti asawa na. Kat simurot iti sa bali alalaki. Di pa'y amo ni Rico no si bibiyag pa'y wano na tayon. uwan. Ngam agasaw da pa'y laeng. Diyak kaya't tagbalin akirida laeng, Nelia. Kahit kaalinglingayan, gapo iti papanaw ni JR. Amo ka nalaos tila dingit mo ita. Iso ano mait ka? Agpasirta.
Tapno may liwliwag mo ti sakit tinakam mo. Kas kinid daw ni Nelia. Sinapol kumot ka dagiti amok agagayim na. Ngam san na kanumot nga mo ti ayan na. San ka ngagdanag? Awan mo't nga tatida ka sa napasamak ng kuwana. Tanwad da. Naipadamag ko man. Adamot kit di kalintikam. Isuasan mo unay pagdantanagan. Gani karik. Ituloy ko timang birok kang kuwana. Kinapudno na. Jak amuno niya't aramidag. Masaksakitan ako unay. Kaputa imparik na ti anak ko ti kinaawan patag ko kan kuana. Nga oray pagdarik matlaan. Rico. Ala, sapay la kumatamandukot kang nagpasyerta. Awan sa balay apanggap ko. No di mang linglingay king ka. Kasta ti kinapatig mo kanya. Nalidayak no magitkitak analiday ka. Masakit anak mo, magitkitak ang masaksaktan ka. Iso ang naragsak akon. No, masirayak kinaragsak iti ropam. Agyamanak no kasta. No kasta, patgamon ti bagbagaking ka. Nang ronay ti panagdinata. Oh. Ituloy ta tinaputet akalmanta. Anya? Kanipudnutan ken JR ti amin. Kasanon, nod adaguraan na, tadyak imbaga adagos ken kuana. Nga oray si ka, kat guraan na. Di nakpagdanagan. Tinapatag ket agdinatan. Ken duwata ang mangilintag ken kuana. Anya pa lang, Ter Aramidam. Agpilas kan Ururayan na ka ni Rico. Ado pa'y tiaramidag dito'y balay. Ang mga nukalat at sumangpot ni JR. Kakaiso na nagsarak iti pwesto ta Domingo ita. Nagkaputang-matan iti simbaan. Iso asumurot kakit din kini Rico. Tagpasyar kayo. Marang mapukaw ti dudukot mo. Bayat ti pa nagpaspasyar yo. Nelia. Alan agpilas kan. Siya kundi makamo dito balayo. Kuha, kababain mo't kan ka. Anya kalakit din aya. Kasla saan ta nga gayam. Nabayagan nga kadkadwatan niya. Siya kundi makamo dito'y kunak lang arodan. Wala nagpalis kakit din. Agur-uray ni Rico dita salas. Sige, alaman laan. Nakulit ka. Dona, pampanunotag ti ka sa saad mo. Saan mo lipipaman? Ada ka mang bayabay kan ka. Anya kumat sirserbi ti panaggayam ta. Kan ninangnak ni JR, no baybayan ka. Nakaragrag saka. Gapatakadwa ka ita ka nito. Rico. Sapay ko ma. Tasana ka dadagsan kin ka. Tunggal kid dawag ti kastoy agun daway para kadata. Yak kahit panunutin agun gundawayan ti kiniliday mo. Gaputi, panang-panaw ni JR ken ka. Aklunak. Nasakit unay tinagam ko iti nagbanakan ti ayan ayata. Ti amok iti katpudno aliniputan nak. Saksik ti Diyos doon. Biktima aklang ti managing bubukod arik na. Maawata mo ti kahit ko asawan. Iniinot mo't kitya na awatak ti amin. Kana panagnagakmat. Tasan ana urnos ti panagdenayo kan Susan. Pudno day ta. Tapulos ayak na ya sa digtirik na kingkwana. Gapumot lang itaramid na. Kaya't nak adumi na rin launay. Pagtangsit na ti kinabaknang ken kinabilig ti pamilya na. No adaman na dagsa na nagbasulak idikin ka. San ko ngayon laban ti karbangak. No may adadak kalaga po na. Pinanunot ko ti pangtada. Ngay raman da ti pamilya. No san ko ngay kalay sa ni Susan. Kasta. Ngam no inikanak ko maitinan anay agun daway iti anag palawag. Ken pinatinak. Aklunak ko nakmanen. Day tamat ti may sa abidtot ko. Ngam nalpasin day di. Awan, may palagiplaan. Ngam tinapalabas kat kasilpulat na tiagdama ken masakbayan. Sana ko mangagbalin aparikot no launay. Ar-aramidag na kito Kaputa na patig kayo unay kanyak kanidya. Agyaman naklaunay iti kinaanos mo. Tauray adagon daway, anagubsang ti panakisarsaritakan ka. San kalataan agbalbaliyo?
Pinanagnakaklan di kinapudnok kang kadona. Kat, day tati pinampanunot ko. Dona, Mababainak kan. Kat jak amo no kasano ak makasubadak iti kinasayaat mo. ayayatan ka. Iswajak tumauma nga gunoy. Sapay ko ma, dapat gamon di magpakaking ka. Oh, Dona, tiinak. kahit kung iparik na king kanina pudno launa ya panakayat ko. Kanjak mo't kalikaguman di pa nagsubat mo kanyak. Naragsaka kong tunggal kadwa ka. Kanwad da maaramidak para kada kayo. Alam mo talaga, hawanan kay mo dingak di tapusong. Kalpasan day di apasamak, anak kapasaktam. Jak mo't ipilit di bagay. Pakaragsaka kong di pa nangibilang mo kanyak kas kayem mo. Anya? Basta day titikanay nalaglagi pa. Adak lang dito para ken ka. Para kada kayo kan JR. Aging ka akabaala. Tulungan kayo nga gina. Pudno. Ibagakan kay tinaminsan. Kaya't kung ay pamaysa ti amin ko kani JR. Ngamjak mapaglibakan ti pudno arignak. Dona. Aklunak. Agayatak pailaan kan ka? Iti laksid ti panagsakit tinakam ko iti. Nga iti laksid ti saam iti kaungkak. Si kapailaan. Ti ikis tiriknak. Pinaragsak na klawanay. Kitsan kang nagbabawi anang itid kanyak iti may kadwa agundaway. Ngam ada pare ko triko. Kasano ni JR? Kasano ti sawon dagiti tao? San mo apanunutan nida? Tinapatag katirik nata. Awanot may tudda pagsayatan ta? Ngam, Nuad daman magdilaw. Itila ang damo. Ngawin to nagangay. Awanan day ta. kasano na sumangpot ti asawam? No mapasamak man day ta. Awan maramidan na. Iti day to agundaway. Awanan makapagsina ka ta. Uray pakatayak matan. Ilaban ko ti ayaneta. Anya? Ikarik. Iti panagdin nata. Duwata amang bayabay kan JR nga anak ta. Ibagata ka di kan kwa na ti amin? Uwan. Biro ka kahit kung agdidin na tayo atalo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakaragrag sa kasim mang Patrico. Anya ka diti makagapaw. Nagkinawatan kami manan kendona, nanang. Ah, kasta ka de. Kalpasan tinabayag a panagan anos ko. Nagunod kumot lang manan tirik na, kan panagtalak na kanya. Kat, anya nga iti plano yaw. Agdin na kami latan. Tasan mi ang mabalindag kalay siya. Kasta. Ngam umasidag kita abogado. Agdamagak no niya taramidin mi. Tanabayak mo tin adikam nagdin na kan Susan. Aya, Makamumutin ti abogado ngagpalutpot kadagiti kakabagyan ni Susan. No sa dino, ti ayan na. iso ah. Ikaklang iti makalawas sa mga deng. Nagdin na kami, uwi no saan. Ngam parikot mi ni JR. Masapol ang mabirukan mi pahinga umuna. Maragsakan nakparakan ka, Donna, ang friend. Saan ko kumakayat ti kastoy awan mabalin ko nilya. Saan ko na malabanan ti Rignak. Ay ayatan niya Rico. Gusto ti pangadang mo, friend. Kan may nasuro ka sa nga pulo at tawon na nagsinan, dasusan kan Rico. Saan na pa'y nga mo ti ayan kan kasasaan na? Ngam, no dapat nakabalin na. Diyak kahit mapasamak ti kastoy. Ay sus, saan mo nga ibabawi? Tangay talaga matadakay tagayan ayat kini Rico? Saan mo't aday di asusan? Nelia, Kan awanan dagiti naganak kan kwa na naturay launay. Adamot kang iti abroad dagiti kakabsat na. unmat kit di ah. Kan awanan nagnanag di di balayda. Nulabsan ti agsao, marugrog na pa yun. Agyaman na kasi mangpot kan anak ko. Dito ka arkupan. Nailiwak mo na hinkan ka, JR.
Kasta? Kaya tiyunto pa ti kaawan ko. Ah, Agasem, pimanawaklaan. Nakidate kayon kinitatari ko. Inurura yung lagay mapumanawak. sana po dayta. Nakita ko kasano ti kinasayat na tao. Iso anat nagtiriknak kan kwa na. Iso apinatgakon ti kayat na. Makita yo? Inaklon nyo pa igayaman? Di mo ko magburaan tinam. Gapiti dayta, Jer. Ipatpatid ko tinam. Awan bibiyang ko! Makaamu kayo na itibiyag yo! Tamakaamu ako matan itibiyag ko! Anak, di ka kumapumanaw. Anya? Saan kayo nakasapulan? Iso adidaklak dan apumanaw. Kabaelak tagbiag nga oreawan kayo! Anya, kasta ha? Namin ano ngayon bagam adi na kong kasapulan? Taas sino ti kasapulam? Ala, total ka natangkan mat ti ulong. Nga awan na pulo si pangpangag mo. Ti ko na magpakpakaasyak manan kan ka saan ka pumanaw? Nagbitot ka, JR. Pumanaw ka no kasta ti kayat mo, total. Nagtubon ti saram. Sumangdukan. Ay talaga! Pumanawak! Sige, darasam nga ragtiyo nga dayo. Kat saan ka nagpakpakita pa'y kanya? Sige. Ibulos mo tinam. Isangit mo lang. Barang na dayta ti makapalag-an king ka. Nagsakit, Rico. San ka ngagdanag? Addak dito eh. Kanamok ang makaamiris tumot lang ni Jea. Ti pagdandanagak. Amang ano niya ti papasamak kan kuanan. Siyak ti mga ramid iti pamuspusan. No kasapulan amang tangdanak iti mang sipot king kuana. Aramidak. Sa tino tinapananan. Sino nga tati kadwana? Magustom ka dito'y abangan ta karinderya. Napintas na ito'y apisto ta sintro. Ato ti tao. San ka malogi? Wala ki dita amom teraramidem. Nakababain pa'y kidinkan ka. Igasgastuan nakmatan. Di ako na muno kasano ti panagsubad ko. Ay ating kaunay. Awan katukat yan yaman nga aramida. Oray agasto sa kiti oray mano. Basta makita ka na saya di kasasad. Agyamanak. Kunak no awanan ti mga yatpay kanyak iti naputno. Manipod dimtang ni JR iti biyag ko. Umdasa na pakaragsakak, ti panangipaay mo kanyak, iti may kadwagon daway. Kat kuma, umanugot ka ngagdin nata. Talaga ka di na seryoso kay ti dayta? Uwan, ururayik lang ti pangadeng mo. No siya kawan parikot. Kat ti kunam nga amangan no adama ko na dagiti tao, anak iti nakakanyak, iti laksid ti amin. Sana dayta ti panunotam. Kan may siya. Uri agsubli pa ni Susan. San ko nga awatan. Kan talaga mo't asaan ko nga inaya. Pasensyahan ano, pumanaw akong dito pwesto, Nelia. Ay sus, awan anyaman na. Anya ka kadi. Paragsa ka nagtupay, tamang rugi ka matan iti negosyo. Nakaragragsakak para ken ka, pren. Utang ko dahito kini Rico. Mababainak nga rodan kan kuana. Pasi kapag saya atak ti pampanunutot na. Pakakitaan anapatag kaunay kan kuana. So nagasat ka lang ta, pren. Ngamin, sana nagbalbaliw ni Rico? Kan saan anasaya at ti panagdanada ken Susan? Nelia, Agdan na kayo kit din. anya? Papanunutan, saan na nga da kayo ti kasta? Ado! No pa'y, labsing daytay tilintag ti tao kan Diyos. Ngam, anya nga rod. Naangaw ni gasat kada kayo kan ni Rico. Noon nga rod, Nelia? Kan panawan mat siguro tap nagragsak ka. Ha? Saan mo apampanunutan ti sawan ti sabali? Kas na ko na. Panawan mat tan nga gragsak ka. Kan saan mo nagayatan dagiti paspasamak kiti napalabas, friend? Oh, anyat ko na ti abogado. Nangipila kami ni iti annulment iti kasarmi kan Susan. Anyat ko na na. Iso ti makamoy ti amin. Nang runakit ka natbit pahon ni Susan. Awan makamoy ti ayan na, ken kasasad na. Awan mo tan dagiti naganak ken kuana. Ken addan iti abroad dagiti kakapsat na.
Kasta ka di? Timot abogadon ti makamo amang kita kadagiti legalidad da ito eh. Awan mo, mabirokan mi kadagiti daduma akakabagyan na dito eh. Malaksi di ti uncle na. Ket kung na ti abogado, makatulong da jay. Iso ti makapanagnak ang nagpukaw ni Susan. Nasuro ka na sa nga pulo atawan ti napalabas. Sige. Si kalatan ti makaamo dita. Ngamin singasing na. Bayat na may pagpag na dagiti kasapulan, mabalintalattantag din na. Anya? Total, awan makalapad ka datangag din na. Ha? Tilang parikot, kat saan ta ang makapagkalay sa aging ga, itisan ang mawaswas ti kasarmi, ken Susan. No, kasapulan dak amang panagdag kadagiti paspasamak. Ibagam laang Rico Baraw. Agyamanak bang kanor? Ay, tapod numot nga bain. Uray kabsat ko day di Dalmasya o. Saan ko kanunungan ti naramid da. Kang runaan ti ugali na. Oh, isulaang ti kaste kada kami ngagkakabsat. Mang kanor? Amaw, ti kinasayaat mo. Ang nagbalin ka laang a biktima, ti kinaturay da di kabsat may. Awan mo't maaramidan may. Tauray da kami akakabsat na. Di na ikabkabilangan, gapo, tabaknangan. Agyamanak tamawatan dak, mang kanor. Wan, Rico Baraw. Umay to siguro man ni abogado. Umaylat ta. At tuyak amang tulong ken ka. Tapno agibos mo tanti. Panagtutuok mo. Uwan nga rod, mang kanor. Amok. Agapot inaramid idida Dalmasyaw. Nagbalain a miserable ti biyag mo. Nagumukmat ti sam iti barukong mo, Barok. Napintas launay day tang addang ni Rico. Mangipakita launay iti nalaos a panagayat na ken ka, Donna, friend. Anya, kat ulitat. Nagasat ka launay, taada Rico ang mga ayat launay ken ka. Ngam adala tawad makuna, dagiti daduma. Apay nga isuda ti panunutam. Apay, natulungan da ka kadi? Awan bibi ang da iti biyag mo. Sa bagay. Kat makunakmat asaan ka nagbidot anaklon manan ken ni Rico. Kat makidin na kakit din kan kwa na. Iti kasta, doa kayo namang kita iti pagimbagan ni JR. Kan panawan mo tan, tapno maamuan na ti podno. Nasaya at launay. Sa anak mo't kidi akong tra kiti Dona? Tila ang pilawak kadi ugali ti anak na. Sa nabali nanang, adda ako nakadwana. Kat, ipodno yon kan JR nga si Kati Amana? Uwan na. Alakit, sige parang no iso ti pagbalbaliwan ti ugali na. Uwan nanang, ininutak abinoran ni JR. Saan kong ipalubos, anan-anay abarumbado ti anak ko. Alawan, nasaya at dayta. Nasaya at mo't numadan kan iti pamilya. Yang iti sirbi tinagdakkel ang ornong iti bangkaw. O relasa nga pulo ni tricycle mo nga ipampamanihom. Sa bali pa'y nagiti talo a jeep mo. Anda pa'y doa aban nga, for hire. Isabo ko nagasat ni Donakin ka. Uwan nanang, iso nga umakar kami iti bukod ko abalay. Malagip ko ni nanang. Nasakit mo tinakam ko amang panam ken kuana. Masurunak lang amin tadi na maibaga no asino ti amat. Kakaasi aka mabulbuli. Kapo iti kaawan makuna nga amat. Amay sa ka bastardo. Api adi na maibaga no asino ti tatang ko. Kinsa dino ti yan na. Ikaili ko ni nanang. Ngem saan? Tsak agawid. Ipakitak ken kwa na akabaalak katakderan dagiti impagbagak ken kwa na. Sa pulak dagiti pudno adadakkel ko. Wow! Nagado ti customer dito ipakanama, friend. Uwan nga Rod, manipod naglukat, inaldaw nga adult ti customer.
Umaknang kan, friend. Ang mga nagbalinton dahil pwestong asikat na restaurant. Nagsayaatan ngayon no kasta. Sigurado ngagsubli ni JR itisidong mo. No makita ng asinsado kan. Nagsayatan no kasta nga paiso. Amok ngamin, aga po iti kinarikat ti kasasaan na iti biyag iti sidong ko ti may sa ama kagapo. No apay nga agragot amang sapol iti ni pudpudno at dadakkel na. No kumatay bagamon kan pa na ti pudno, nalpas ko man ti parikot. Panagkunam kadi kat malpasan na talaga ti pariko? No ibagakan ko na ti amin? Talaga amat. Ay sus, sabali ti panagpampanunot ti anak ko. Amangan adang agribelde. Nalang arudan, saanan aray ti pagsaritaan ta. Jak kahit ngagsangit ka manan, gapo iti kakapanunot iti daytabanag. Ay, Nelia. San abali? Ada ni Rico akabinadang mo. Ay na, taggasat ka launay, tainaklon mo ni Rico iti may kaduagon daway. Katiwaksi mo nagiti mako na abangungot iti napalabas. Mabit man lang. Sino ka? Sika ka ti barkada ni JR, aga pakipagdagdagosan na. Wan. Sino ka nga men? Anya ko mati bibiyang mo alakay? Sana na masapo lang mamuan na sino. Tinapatag. Mamuha ka na saya ti kasasaan ni JR. Man nakibiyang ka alakay? Nagalasan ti panagsasaon. Awan day dayaw. Kat? Anya ko maita? Sino ka kumaamang ibaga kanyak iti kasta? Kasta ka di? Titakyak ko! Masaksakit anak! Ibadam! Amog na niya ti trabahom. San mo kumang isungsung ti anak ko? Tadakas ka kanyak. Anak mo ni JR? When? Kasano kumaasi ka ti amana? Kat may sa bastardo? Anya? Wan mat! Iso nga agmauyong kan sa alakay? Tamangan tagsasun. Amangan mapilitan amang patiliw king kakadak ti polis. Anya? Amok! May saka adrag adik kan posar. Ulitak ti balago king ka. Saan mong isagmak ti anak ko, tas siyak ti makalaban mo. Sige, mabangan. Ni JR ti kasarita ka. Saan ang mapalin ang isagmak ti anak ko? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Natalgadan ti kasasaad mo iti dan na ni Rico. Hawan mat nga tanti dumteng payaparikot kada kayo. Awan mat siguron. Malaksid no kagura na kaming tungagpada. Numaamuan ni JR ti pudno. Nang rona ti may papankin ni Rico. Kasi tinakunak pren. Naskan ang maamuanan ni JR asaan apod no ti imbagam idikan kwa na akinatao na. Ha? Amo masa napod no tinaibagam kan kwa na. Kanidi pa'y laang, dinilaw ko ti kasting imbagam kan kwa na pren. Babalawan na ka di? Sana pa nang babalaw. Ngamkit di asi ti marikriknak itakada kayo nga agina. Ha? Maawatak tirik na ni JR. Uray asino siguro kat kas di ti mariknana. At tinabangunan na nga ina kat maamuan na asaan nga isot inana kas imbagam kan kwa na. Anya nga rati aramidak? Namin anon nga imbagakkan ka, friend. Ipudnuyan kan kwa na ti amin. Panawin mo tan tapno maamuan na ti pudpudno akin na tao na. Kinasarita ti barkada na, kan pakipagnanagadan na. Kasta ka di? Binalagak. Apay? Anyat inarami da di abarkada na tabi ng laagam? Dona, masapol ang makumpinsirta ni JR nga agawid. Dakas ti barkada na. Apay? May sa adrag pusa kan drug addict. Anya? Kat sa anak laki di nga bidot. Ang mga nun na isungsung pa yun ti anak mo. Sa dino ay ati pagnanagdanda? Namuanan ti asit ko no sa dino. Kahit kung ipanaw ijay ni JR, sakbay ama iramraman ama tiliw. Ha? Kas itinakunak,
May sa adrag pusar ti barkada na. Bad trip day jay alakay. Asino? Saan ko nga mo tinagan na? Imbaga na nga iso ti amam. Anya? Agalwad kanyak day jay. Maminsan pa'y makitak kan umasidag kanyak. Bagsulak adagos. Anya? Amo na pa'y ti aramid ko. Kanti kinasya sinok. Anya? Ang mga no isupay ti mga isuplong kanyak kadagiti pulis. Kasta? Ah, nya. Tayo pinadeliver ko kin ka. Ay. Diyak pa na ipantag, pigpigargar ka nagkakapsutak, Rex. Anya? Awan pa'y mo't sir-sirbi mapakpakanan. Masapol ko ti droga, Rex. Ikanak ko ma. Kasanungay kan ka? Kat saan ka mo't anakalako? Ikanak ko mapay nga umuna. Anya? Naglalay nga amon? Ngam, Rex, pangasin. At trabaho ka nga umuna. Sakbay nga ikan ka. Lukas na. Sus, ang mga nuray ti anak mo kat drag-adik matan. Iso nga rod ang mga aramid ni Rico iti pamuspusan. Tap na mayawid nanditoy. Kaasi ti anak mo. Nga masapol adi na kadwa da dya lalaki apakidandanan na. Tatiliwan dagiti pulis. Anya tayo ito, yan na naturturong wano na sarsarakan ti anak mo. Ayun nga rod Nelia. Pastawak. Anya launay ti di na kayat kan kaaya. Kat intad mo mat amin ang kasapulan na. Kandong mo. Siguro. Kapot ati amuna kat may salaan nga ampon. Apay ngamin ana ibagam kankwana ti kas J.E.D. Diyak nga rod na alwadan. Gapot pa nangilimod mo iti pudno. Dayta tinagbanagan na. Ngam sapay lang kumatayin to ni Pudno magkankwa na ti amin kat agbaliwan. Relax lang. Saan ka unay ngagdandanag? Total katadan ni Rico katulungan. Kan adda pa'y may sapagdandanagak. Kan saan ko pa kaidnaan. Anya manan dayta. Ti asawa ni Rico. Ang mga lahat ngagparang. Asus, sawanan dayjay, friend. No, agparang man. Idi kumapay Saan tayo pa'y kat nga amon no si bibiyag pa'y wano saanan? Dayta tinarigat ita. Ang mga nukilat adumtang kat mangriribok. Awan panggapwan na mangriribok ta isot pimanaw. Kan saan nga isot ay ayatan ni Rico? Itala ama amiris ko. Bidot inaramid kong ipapanaw iti balay mi. Kan nakitak ti Pudno nga ugali ni Rex sa gayam ko. Aramido na kapasurot kan ko na. Manon nga aldawa sa anak kanangan. Kat tidakis na. Mariknak. Agpigargar ka nagkakapsutak no sa anak ang makaaramat iti droga. Kasano da ito yan? Anya ti mapasamak dito eh. Makuna ka di adrag adi kakmatan. Oh. Anya ti aramidak. Anya ti ko na may bagam Rico. Confirm positive. Dagiti naduktalan da may panggapit ti lalaki e pakidagdagusan ni JR. Anya day Jay? May sa adrag atik kan drag pusar ti ko. Kat kasano ni JR? Atapan damat akadwa na iti aramid da JR laki. Ala. Gamsan kang tanag. May isa ka dagiti yung aldaw. Tiliwendan da JR lalaki. Nasaya at matno kasta. Ngam impak pakaasik. Adi ko mamayramraman ni JR. Kumaa. Ngam panakunak. Oray ni JR. Naigumon mo ta niti maiparit nga akas. Anya? Iso ano maalata iti sidong ta. Iparehab ta. Day ta tirumbang nga aramiden. Tapnonan anay ang mapukaw ti maiparit at droga iti bagina. Ken panunot na. Wan. San ko nga ipalubos. Ngagbalin adakas ken mabalod ni JR. Rico, awan siguro ti kasayaatan nga ramidan nyo no saan ang mga ipudno itipudno maipapangkin ni JR. Gusto ka nila. Anyaman nga ibu nga wan no reaksyon ni JR iti dayta.
Masapula nakasagana kayo. Nusyak. Awan parikot na may salang ti basol ko. Tisan ko pa nang ilaban, iti ayan-ayat mi. Naibagam kanyak ti rason, kat maawata. Kensan ko nga mo, anagbunga gayon ti pan nakailaw an midi. Day tangarod. Namala. Gusto ti ko nam. Masapol ang mamuanan ni JR ti podno. Wanrico, kan may sa sipod pa'y simangpat da dito'y lugar tayo, nagsubli ni Donna kat tinultulungan mon. Uwan. Oray saan nga watin ko man ni Donna. Impilpilit ko. Kang runaan ti amin, inaklon kan ka ni Donna, asika ti ama ni JR. Nukas tangarot. Sumurot ka kanya. Yawid kan. Agsublikan iti sidong ni mama. Mama. Anya ang mga ibagbagayo, tata. Saan ko nga ina ni nanang? Ampun naklaeng. JR. Managing bubukod nga ina. Kaya't nang isulahan ti bilang ko nga ina. Iso nga oray kasano ti panang damag kung may papan kadagiti podno at adakil ko. Di na pulos ibaga kanyak. Dahil ti makagapuno api a kinagurak. Impaidam na kanyak amaamok dagiti podno ang nagtaudak. Saan na podno ang napatay kakyan ko na? Napatig ka unay king kuana. Nakitak no kasano ti panang ilalana. Ken panang ipatig na king. Saan? Magina lang tinapatagkan ko na. Iso nga ore agriga takiti kasta unay. Uray mataya kitan. Saan akong ngagsubli iti sidong na. JR. Saan ak matin ngagpakpakita kin kwa na. Kailangan kalkali kaguma kita. Anyaman ti mapasama kanyak. Awan anyaman na. San ka kumagsarita ti kasta? Ngam kuma mamamupay dagiti pudno adadakkel ko. Kaya't ko amamon ti makagapo. No ape nga impaampundak. Dahil takadilang ti kahit mo amamon? Pinagtaudam? Uwan tata. JR. Diya ka mo rumbang dahil yung maramida. Gaputa mo asyak matan ti madadaal iti imatang ni Donna. Anya ti kahit yung asawan tata. Sa narumbang aguram ni Donna. Gaputa sa napudno nga ampun na ka. No di kat iso ti pudno nga inam. Anya? Alan Barok. Alam mo na kita likamam. Kasano ni Rex? Agong at lakit ni Daychay. Awanan rumbang nga pagdanakam. Natiliwan ni Rex. Anya? Nakabalodan. JR. JR, anak ko. Sika ka din paiso. Apay anak ko itong kabatan. Apay akas na tilangam. Anyat na pasamakan ka, ha? Oh, JR. Di nag-arakupan. Kailiw ka unain, anak ko. Pudno ka di asa anak nga ampon. Ket si katipudpudno nga inak. Sino din ang ibagakan kay ti dayta? Ni Tata Rico. Anya? Ita. Sumbatan nak. Pudno ka di asi katipudno nga inak. Saan asangit ti sumpat ti saludsud ko. Sumbatan nak. Pudno ka di asi kati inak. Wan. Sakti inam, anak ko. Sakti putput nung nga inam. Anya. Pakawanan nak. Nung naglibakak daytakan ka. Saan na mabilang? No namin ano adaras ang nagdamakakyan ka. Ape ang naglibak ka kanyak. Ape ngayon bagam ngampon nak. Kapo ka ditawan serbik nga anak. Nga ure idi maladaga akpay. Sana kasta, anak ko. Sana po na ita. Diyak lang amin kaya't ngagdamag ka. Tadyak ambo ti isungkat ko. Napatag ka kanyak.
Sikat ikapatgan kanya. Kabalak nga isakripisyo ti amin para kan ka. Tapno saan ka ang maibabain. Puston! Puston! May salang ti amok. Inalilaw dak! JR, impagtan na sarapa ka. Apay, Rico. Nakapsot ni JR. Mano ka nung ngaldaw, adinangan. Anya? Kumusta ni JR? Nakapsot. Kan masapo lang maipanit ti rehab. Kakaasimot. Naggutom. May sana drug dependent ni JR. Naigumun iti maiparit nga akas. Kasmut lang iti kaduana. Iti nakidagusan na. Diyos ko. Ungayam. Naibaga ka no ni Rico asyak ti pudpudno nga ina ni JR. Anya? No apay di inuray anang ibaga kan kwa na iti kinapudno. Inuna anak. Anya nga ron ita? Babalawag ni Rico. Kuma, saan lang aday tatimpod nuna? Anya? Imbaga na pa'y kuma nga iso ti ama. Yakon amo ti ramitek nilya. Nabaybayan ti anak ko. Basol ko tinapasama kan kwa na. Don, No saan na kumakinagura. Nalabit asaan ang nagtalaw. Adayo kumatikasta ang nagbanagan na. kasapulan ama ipanto iti rehab ti anak yo. No isot kasapulan, isot maramid. Dona. Kumusta ni JR? Kakura ka, Rico. Donna, mabit lang! Rico, anyat mapaspasamak. Apay akagura na ka ni Donna. Nelia. Mati, kawak kada kayo. Mabit lang, surutak ni Donna. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mati, kawak ka talagan. Apay akaguram ni Rico. Anyat mapaspasamak kada kayo adwa. Nelia, Da kayo kumatiagbin nadang iti daytoy akanito. Gapo iti kasasahad ita ni JR. Kasapulan na ti panarabay kan pamatag tinaganak. imbaga kami ni Rico asyak ti pudpudno nga ina ni JR. Aniya? Salita ta kumang nasaya, may papaniti day ta doon. Panakon, tapno mamuha ni JR ti kinapudno. Nang runa iti kinasasino ti amana. Anya? Pakawan na. San kun ang alaptan ti panangibagak iti pudno? Sa bagay, husto ni Rico, Donna, awanan rason nga ilimad yu pay lang iti anak yu ti amin. Pudno ta ko na, Nelia. Tangay na bayagan na kahit na amamuan. Ngam nariknak adi na maaklon day ta. No ita, mabali na naklaat. Ngam iti panaglabas ti aldaw, maaklon na. Nang rona, na iparik nayo ti pamatagyo. Apay nga da ka dito'y balay mo. Kunak manunapan kayo di ospital. Taaday dyan ni Donna bang bambantay ti anak na. Ay, anak kayo, kunak ko ba? Kagoranak di doon, nanang. Apay. Anya gamin ayat na pasamak. Nanang. Anyat na pasamak ka na kayo, kunak. Rumbang kumasan kayo nga apa. Taaday di ospital ti anak kayo. Kinagoran na ti panangibagak kini JR. Asaan nga ampun laing. Ngamkit di. Ni doon na ti pudpudno nga inana. Pudnumot ngamin nga iso. Ay, awan dakis na, numamuan natin ang paiso. Ngam ti basol ko. Ino na ak ni doon na anang ibaga. Day takit ngamin. Dakala ba nagdayta? Saan nanang? Basit labanag rito eh. Nga magpalawagak. No apay ana aramid ko di kasjay. Masyanak ngamin kini JR. Nagkutungan. Kan may sana drug dependent. Si kita umayak tumati di ospital, takita at manjay apukok. Nanang. Saan ko namnamaan nga dagayam apukok kan ka?
Patibgaram ti pakinagam mo, Donna. Saan nga umdas day ta apang guraam kiniriko? Total, talaga matakas na ti panggapyo. Saan ka di? Ay, saan lang aday ta ti rumbang amaamuan ni JR? Naskan amaamuan na no asino ti amana. Takalan ni JR? Rumbang lang amaamuan na ti si bubukal a kinatao na. Tangay nabayagan akayat na amaamuan day ta. Apay mapaspasamak kanyak ti kastoy ni Elia. Tsak masumbatan day ta asulod-sud mo, friend. Basta ti makunak, ikagumaam ti agbalin anatibkar. Kasta ti kasayaatan nga aramidam para manlaang iti anak mo. Nelia, Tumawat kay ti kaasi ti Diyos. Barang iso ti mangigiyakan ka, iti anyaman nga aramidam. nakaturo pa lang ni JR. Kaasi mo ti anak ko. Nakariingsan. JR, anak. Kumusta ti Riknam? Amok akagura na kapoy tinadoktalam. Gaputay libak ko ti pudno a kinataon. Pakawanan na ko ma. Nagkidamot lang. Amok adi na kaya't adanggan ti pagkakan kwa na. Kakuranak. Anak, uray kakuranak. Ada aklat na dito'y abay mo. Patpatkan ka. Awanan ti sabali akapatkan kanyak no saan asika. Kasapulan na unay amarihab ti anak yu, Mrs. Iso nga apaman ama discharge dito'y. Idiretsoyo ko man iti rehabilitation center. Lukas ta tirumbang ama aramid. Sige, nurse. Para matlaan kan kwa na ti kasta. Tapno naan-anay amapukaw ti droga iti bagina kan panunod na. One nurse. Nagasat kit di, saan pa'y anakaro unay. Ngam no saan kumaan nasigot. Ama nga no dakdakas pa'y ti pagbanagan na. Pimano ngamin iti dinak, kat saan may anabiro ka na dagos. Saan may anasapulan. Isang nagtultuloy ti pan nakaigumon na iti maiparit nga agas. Kasta dagiti daddu mangagtutubo. Pamrayan da iti agaramat iti maiparit nga agas. Tapno maitarayan da ti parikot da. Wana Rod, adang amin parikot iti nagbabaatan mi. Iti nagbabaatan mi agina ko nagkuma. Ngam ipatpatag ko ti anak ko. Impaay ko ti amin ko kinkwana sibod ininaw ko. Saan amaliklikan dagiti parikot adumteng iti biyag tayo, Mrs. Ngam, agbalin tayo kumaan at ibkar. Wan, Ngam, di tayo kumaliplipatan ti apo. Ikamang tayo kenkwana dagiti parikot tayo. Ken mangnamnama tayo ama sumbatan dagita. kanayon lata na nakaululibot ka, Rico. Nanang, Kaya't mo ka di takasaritak ni Dona. Tulungan ka magpalawag kan kwa na tapno mo ornos ti susikyo. sana nanang. Amang ano nakarkaro lang nga kaguran na. No aramidin nyo di kasta. No panunutan, nalagan laban ang treta. Adun tinaitulong mo kan kwa na. Kadakwa na nga gina. Patsiyag ang baumot lang ti gura na kan ka. Sapay la kuma, nanang. Awan kasi ti padasan. Kasaritak ni Dona para kan ka. Ingkaginanan, Donna. Sublatan ka mang bantay kini JR dito ospital. Kasladyak marik na ti banog ko. Aginana kamutan. Amang ano agsakit kamot na mabaybay am ti bagim. Masapula na pigsakan na salon at kaakanayon para iti anak mo. Si kapay lang ti makaamo dito ospital ha. Agawid akdiit. Inak mangalay ti aramatan dito eh. Nalangarod, siya kung ti makamo kini JR. San abale, tadamat iti nalag ko iti pwesto. Isuda pa lang ti makamoy jay. Agyam anak nilya. Talaga agayam ka. Mapangnamnamaan kay ti kakastoy akong taway. Saan man aday ta ti panunutam? Aggayam ta. Isu nga agtinulong ta kadag iti kakastoy agundaway. Agyam anak nilya. Nalangarodan, agawid kan. Tapno makainanakamat nga uray apagbiit laang.
Ada kayo matimang banbantay kanya, Ninang Nelia. Wan, J.R. Barok. Sinublatak ni nanang mo, tawan pa'y inanana. Nagimbag kayo, Ninang. Natural. Anak ka itibunyag. Kan awan sapsabali kada kami kan nanang mo. Nanang, Wan, ninanang mo doon ha. nupod no nga isut inak. Apay adi na imbaga idi pay laeng. Iba inak kading anak na. Isu nga imbaga na nga ampon naklaeng. At idog nga istorya ti amin, J.R. Ngampatsak amamuam kan maawatam tumatlaang ti amin. Ninang, Kan patsak amamuam tumatlaang. No asino ti tatang mo. day tapay ti maysa. Apay adi na ibaga. No asino ti amak. Kasi tinakunat. Dumtang to ti aldaw amamuam no asino ti amam. Kat no bilang, saan mo nga ta akagura ida? Ta italaang anaamam? Nabayagin akayat ko ang mamuan. Ngem saan nga ibagbagan hinanang. Nang runa ti kinapudno. Kuma, saan mo akagura ni nanang mo? At rason no apay nga inlimad na siguro ti amin kan ka. Ngam, napatag ka unay kan kwa na. Tasipod pa'y, impainan ti awan ka asping na apanagtungo. No napatagak ken kwa na. Hapay nga inlibak na nga isu ti inak. Kas itinakunak. Adadakkal arason na, J.R. Ninang, amamoyo ka di ti amak. Ha? Kwa? Uwan. Asino, Ninang? Ladingitak parok. Awan karbangak amang ibaga. Amang ano kaguranak ni nanang mo? Urayam ko mga isuda ti mga ibaga. Maawatan nak ko ma, parok. Apay nagsubli ka dito hospital. Di mat kuna ni Dona akagura na ka. Uray pa'y kuraan nak manan, gapoy tinaramit ko. Yak mabali na baybayan ni JR. Kasapulan nak ti anak ko. Kaya't ko ti agbalin nga ama kenkwana. Rico, Nakasaritak ti doktor na, kit mabalin nan ti rumor. Nga masapol ama ipani ti rehab center. ngam di na pa'y amo ti pudno maipapankan ka. Di kagdanag nila. Yak ununaan ni Dona. Ngem no isut kidkid dawan ti gundaway. Ipudno kon. Saan ko akayat ama iwawa itagnanayon ti anak ko? Ken amok nga di pailaan. Mawaw iti pamatad ti maysa nga ama. Ngam no maamuan na tinapasamak kat guraan na ka. Panagkunak. No mailawlawag lakit di ti kapuna. No anya talaga tinapasamak. No apay anagsina kami kini Dona. Patsyak ama awatan na. Kumusta ka, JR Barok? Kayat kong tirumor di ti ospital, Tata Rico. Kabaalam ka din? Wen tata, kabaala kon. Nasaya atong kasta. Ket, agyaman kada kayo, Tata. Oh, anya ti paghimanam kanya. Ti panangya dayok keng ka ni Rex? May isa day Tata. Tano saan ka nakapanaw iti sidong timbilang ko agayam. Mga ano anyan tinagbambanagak. San ka sabsabali kanya, JR? Amumot ngay di pailaan. Tartarabayan kayon kandanang mo. Amok, Tata. Kinapudno na. Ay ayatak ni nanang mo tasigot nga gayanayat kami. Anya? Nga pinagsina na kami ti pasamak. Anya? Wen, Ay, kastagayam. Ngem,
Naimbag pa tayo bagayo kanyak ti pudno. Siguro, nuawan kayo. Agnanayon mo ti panangilimod kanyak ni nanang ti pudno. JR, Inalilaw nak. Inmula na iti panurot ko nga ampun naklain. Siguro, iba'y nak. Kalpasan na nagsikog. Isu ngayong baga ng ampun nak. Di na kaya't ti maibabain ka dagiti makaamamukan ko na. Malasak siguro iti biyak na. Isu nga inaramid na ti kasjay. sana po no day ta, JR. Napatag ka iti inam. Isu ngay naramid na ti kasyay. Kaya't nakala nga protektaran. Kaputa na sa inam. Kabalan na nga aramidin ti amin para king ka. Sikat inspirasyon na. Anya ti kayat yosawen. San ati inam ti dakas? Tauray siguro imposible. Kabalan na nga aramidin para langking ka. Sipod na itaw ka. Pagsayata makanayon ti pampanunodan na. Iswad di mo guraan tinam. Tababaan king ka. Naglawag mo tilupong na. Tata, Nuawan ka anangalaan na itipig sana. Yak mo damon tinagbambanakan na. apay nga ibagbagayo ti kasta kanyak. Tata Rico. Gaputa sana ni doon na tirumbang ako ram. No di kat ti ama managbalin at akrot. Anya ti kayat yosawen. Asino ti amag. Ken kunayo itay anagayan ayat kayo ken nanang ko. Wan. Ngam nagbalin kami abiktima ti naulpit agasat kat nagsina kami. Anya, No kumahadda ni nanang mo. Kidawag nga iso ti mangisalaysay king ka iti amin. Tata Rico. San ko akayat nga unaan ni nanang mo? No asino ti amam. No amamoyo ti amak. Asino ti amak, Tata Rico. Nabayagan na damdamagag kininanang. Ngam di nakpulos sinungbatan. Kaya't ko amaamuan. Pasensya ka na. Ngam kasi tinaibagak. Ninanang mo tirumbang amang ibaga. Ti inam lang ti addan karbengan amang ipudno iti amin. Tata Rico. Nakabasol akong kengkwana iti panangibagak kin ka. Asan ka nga ampun? Maluksawon kanya. Anya, Mawatan ako ma. Basta dahito ti imulam iti panunot mo. Sana dakas ti inam. Tano sa bali lang nga taan anak. Abangan, imparagreg na kan, idisikog na payda. anya. Sana rumbang aguraam ti inam. Ipateg mo kitli. Taday tati rumbang. Nagasat ka takas kando na tinagbalin nga inam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Unak matasan ka na kaya na makita, Rico. Umdas ka di dayjay na pangguram kanyak. Kan rebeng nalaang amamuan nanti kinapudno. Napayagan aday tati kalkalikaguman nakin ka. Day tati kapuna nga aday tirik na nakin ka. Nang runa iti panangilibak mo keng kwa ng anak mo. Naibaga na siguro, ibain mo idi, iso ngayon libak mo ng anak mo. Anya, San mo kati ang amiris day ta? Iso apanawinan, tapno may butaktak ti amin. Kat ipaawat keng kwa na ti pudno, ken gapuna. Ipudno ta na siya kamana. Kat isalaysay king kwa na, no anya ti rason ang nagsinata. Masirip mo ti kunak ni JR, kat maawatan ray ta. anya ti kayat mo. Ipudno asikat amana. Inaramid ko kumadaytan iti panagsarita mi. Tapilitin nak aming ibaga. No asino ti amana. Ngam kinunak. Ngawan sa bali amang ibaga king kwa na. No sana sika. Kat no kagura na ka anang talikod kanyak. Awatak. Ngam kayat ko nga ipalawag king kwa na ti si bubukala na pasamak. Kat sika kumati mang ipalawag king kwa na iti amin. Diyak ka mo. Awan mas napapanunot ko. Ulitak.
Panawinan. Tapno maamuan ni JR ti kinapod na. Mabalinan ama discharge dito'y ospital ti anak yo, Mrs. Mister. Ngam kidawin mo'y kuma nga ipanyo iti rehab center. One nurse. Iso taramidin mi, madam. Idiritso mi paikit din, igirehag sinda. Nasayaan. Kailala tinapintas ama sakbayan na no saan ama pukaw ti droga iti bagina ken panunot na. Iso ngayong karigatak niya dayo iti barkada na. Anang isungsong king kuana, madam. Nasayatan na sigod yo. Tanong na iluod pa'y, kakaasi ko ma. Sige. Asikasun mi nga ron, ti pa naka-discharge na. Siya kundi makam mo. Agyaman kami tan anos iti anak mi, madam. Basta, rumara ni JR, tonan? Wan. Ngam saan pa'y amayawi di balay. Anya nga ron? May diretso iti rehabilitation center. Kasta ka ti? Naimbag ano saan to maningag sakit kinakam na? No, JT pangitarusan nyo kan kuana. Ilawlawang mintuan. Maawatan naman nga ta. Tapagimbangan naman. Sige. No adalat ta parikot. Dinamag na kano kiniriko no asino ti amana. Anya pa'y latulurayan nyo. Iba kayo nga minang kan kuana. Nel, Kat nasaya at mata saan mo nakagura ni Rico. Gapo iti panangipudno na asi katipudpudno nga ina ni JR. Ano panunutan? Panawan mo't at talaga ama amuan na tipudno a kinatao na. Kunakmanan, friend. Apay nga nga imbagam ide nga ampun mo laang. Purayan talangan ni Tata Marico. Nanan, talaga kadiada kayo ti inak. Wan. Asino nga ron ti amak. Kuna ni Tata Rico, da kayo ti mangibaga kanyak, tadi na kayat ti makabasol. Anya? Pudno ka di ti imbagana. Nga anya? Anagayan ayat kayo idi. Imbaganakan ka dayta? Wen nanang, ngem saan ko amaw-awatan ti ibagbagana. Pinagsina na kayo kano ti paspasama. Anak, Pangaasiyo nanang. Nupod no anapatagak kada kayo. Nupod no nga anak dak. Ibagayo ko man o asino ti tatang ko. saan mo ka diya kagurang nga uray dinakin kalaysa? Anya ngamin tiga po na. Dona, mabalin tayo ti rumar. Sige nga, Rodan. Makarwarak matlangan. Madukutanak iti ospital. Agat-agas ti malangab. Aglugan tayo ti ambulansya. Iso ti mangitulot kada tayo. Anya? Anya da iti alugar nanang. Kunak man o balay ti pagawidan tayo. Masapol ka ng amarehab ka. Iti kasta, mapukaw amay mimpinsan ti droga iti bagim kan iti panunot mo. Saan ka ngagdanan? Sarong karanda ka kanayon. Kan saan ka ngagbahig dito, anak? Pagimbagam ti pampanunutan mi. Saan ko akayat dito eh? Kaya't mi ngayon to anayin anak po ka ti droga iti pagim kan panunot mo. Awanton parikot. Kan pagadalan da ka bahig. Anya. Nawayakan ton, JR. Sige. Mayata kiti imbagayo. Ngem kayat ko amamuan no asino ti tatang ko. Ha? Dona? Apay ngagkinita kayo, Tata Rico. Nanang. Dona. Awanan rason, tapno ilimod mo pa'y amin. JR, saan mo nga taa kagura ti amam? Naku na kanyak ni Tata Rico. Da kayo kano ti mangibaga kanyak. No ape asaan kayo ang nagkatuloyan iti amak. Sige, ibagakan ka no sino ti amam? Ni Rico. Pudno ka di. Uwan, JR Parok. Siyak ti amam. Apay adiyo imbaga kanya kadagos. Atid daw nga istorya, JR. Tatang ko. Nanang. Day tati si Bubakal nagpasaran mi.
Kinala mo. Iswati mo kung guraan tinam. Taado ti sakripisyo na para ka. Siyak lang ti guraan. Nanang, tatang, arakupan ta ko ba? JR, Kaya't ko arit na ti bahara ti ara ako piyo. anak ko. Pakawanan dak nanang. Kinurgura kay ti sanmat nga no ama kagapo. Ustan, awan basol mo. Umdasin ti panangarako kumat kanyak. Among mga nga di pailaan. Kaya't kung nga arami din ti amin para ka. Ipatpatid ka. Ipatpatig kayo mat nanang. Na kayo kinitatang. Isumot lagaya man nakasay-saya at kada tayo. Kanayon na tayo asagutan. JR, Barok. Agyamanak ta inya tayo dakin ni Rex. Tatang. Talaga diya kipalubos nga at dapay tidak sa pagbanakan. JR, anak. Abog ka di anabayagan at tartari gagayak nga ibalikas mo tayo. Gumaw-gawawa ti puso kat itong kalalta huwag labas. Tap numariknak kumamot ti panangipatag mo kanyak. Pagkawalan tak nanang. Ngoy lang ang balikas ko dayta. Amo manipod iti kaunggat. Nga ora jak imparik na ti pamatag ko. Ora jak ipalikas. Pusok mo ti mangikis iti nalaos apa nang ipatag ko kada kayo nanang. Anak ko, Si katimanwar ko, sipot andan poot ko. Kat pakawanan da kiti panang paspasakit ko kan ka iti kalapes nanang. umdasan ti arakop mo amang punas ka dagiti amin asakit kan saan amarikrik na. Gapulaan iti napasamak, iti napalabos. Tatang. Mabalhin ka di. Arakupan kayo, mat. Apay kiti nasal. Nulaki dita may karya, JR. May kari kayo onay tatang. Gaputan na kayo ti amat. Kaya naging kayo kada gamitin ni nanang sipod ay. Saan niyo binaybayan ni nanang ko? JR, anak ko. Tatang ko. Maragsakan ako nay para kada kayo. Agyaman nak nilya. Na yung pagkaunay agayam tadi nak pinanawan. Nangrunay di awanan sa balya pagkamangak. Nasingad ta nga agayam, Tona. Kumusta gayam ni JR? Kano makarwar ijareham? Makalawas na la siguro ijayan. Ay sige man, sarong karaktuman. Mailiwak mat iti anak yo. Dakilan ti nagpaliwan na. Si Mayaatan ti pamagina. Nasaya at ano kasta, friend? Nakasarita mi medan. Ituloy na ti agadal. Nasaya at Makitam, Tona? Dakkel ti akam ni Rico kada kayo nga agina. Wen. Ngam, adda pailaan ni Miwan, adi mapugaw iti alin tataok. Kanya mananday ta? Ti pa nagbasol ko iti matrimonyo da Susan. Matrimonyo da kan Susan ti kahit kasawan. Amo mat, si kakasar ni Rico kun kwa na. Saan ka di nga damatan impila da Rico nga analmen ti kasaryo? Wen, Gapoy ti kabayagan a kaawan ni Susan. Adi pa'y amo ti ayan na, kan kasasaad na. Patsyak amawaswas daytan. Nang runa kat simurot iti sabani a lalaki. ay, jak amo. Isaganam kit ti bagim. Tauras anawaswas ti kasar na. Agkasar kayo matankin ni Rico. Kasta ti plano na. Panawan matan tap nagragsak kayong agpadpada. Iti kasta, mawaknitan ti saam anagumok iti barukong yo nga agpadpada. Good news, Donna. Oh, anya dayta. Kasla nalagsak kalaunay. Nawayatan ngag din na. Ken agkasar. Anya, Iso timpadamag kanyak na, Tony. kasta.
Baba ni titulong ti ulitag ni Susan. Namon na anatay kayaman. Ha? Nadisgrasya da kano iti kadinana at drug addict. Kasta ka di. Iso ang mabalintan dag kasar, anyaman nga oras sa kahit ta. Rico, Nakaraglagsakak. Matungpal mo't langan, when numasilpuanan tinagupad akalmanda. Amoy ka din, nanang. Tunggal arako pendak. Panagritnak ka na talgada ka kanayon. Da kayo ti banwar ko. Di kay simuko kanyak. Naging gay tinay gumuna kiti droga. Ket nagbalinak asukir kada kayo. anak, Nagbalinak ka krusyo. Saan da ka binaybayan kan tatang? Gaputa pagrebengak day takas inam. Yan. Nananay ng kapanaw tibangot tibyak mo. Wen tatang. Ket agyaman ak unay kada kayo. Pagrebengak na ito'y kas may sangama. Kitagyaman tayo una iti Diyos. Tanay kan tayo lang iti kuntaway, ama bukal kas pamilya. Tatang, nasaya at da kayon. Da kayo adwa ken nanang ti kasaritak. Ha? Dapat ti ibagak kada kayo. Ah, At nga min na ibaga kanyak ni Ninang Nelia. anya day tahanak ko. Agkasar kayon ken nanang. Rick, Ah, anya? Day dati maudi akid dawag kada kayo, nanang. Tatang. Ado ka nung tinaglabasan nyo at tuok kun liday. Iti relasyon nyo. Day dati ko na ni Ninang Nelia. Masapol maten nga agragsak kayo. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunong nga kami patangatang agyaman na pagayam.